Shillong kimat bakongsan jong kubor. Lejunga umenturang ba ke Meghalaya ya ke Bangladesh ukonrat ke sangma banwat ikilat kelenti banyak hai pateng bat ke negeri. Kecing tuklar biang por jong kesokar India kalala ban pelat ya sanwut kinong India uwe udukot ke yung dorbar thawan jong ke Myanmar bat sanwut ki wei pat kinong Myanmar nakakti jong ke deking atyar ke Arakan Army ha ke jella rakine jong ke Myanmar. Bat ke Brahmaputra Pushkar bat Sanskritik Mahotsav kala sedang hinin kesengi harut kawa Brahmaputra ha Assam. Menteri Rang Bah ke Meghalaya ukonrat ke sangma ulami hinin kesengi banlet se Bangladesh ha ke jinglit jengok basau sengi jong ban wat ikilat kelenti nak benta banyak hai pateng bat ke negeri. Ulapoi hadauki ke badan hak haput ke India bat Bangladesh ringkat bat kato ke ningut ke menteri jong Ke Meghalaya ke kuat bandan ke jingete hakaliang ke kai pateng bat ke Bangladesh namar ba ke India kelala ban kenjo hadu $10 billion hakane ke benta kat ba ke Meghalaya pat kadang la ban no senyang tang iwe na ke shispa hak jinge kai pateng hapadeng kini artli kiri wat lakadon hakaput jong ke ne ke riru da ke jingkloi ban tuklar jong ke sorkar India lala ban pelat ya sanmut kinong India ke bala syak rakbor bakan thupru ya wei udukot ke yung dorbar thawan jong ke Myanmar bat sanmut ke wei pat kinong Myanmar nakakti jong ke reuking atyar jong ke Arakan Army ha ke jella rakine jong ke Myanmar ha ke step perngap jong ke Sautarik menta ubnai ha ke lai tarik menta ubnai sanmut kinong India lambat wei udukot jong ke yung dorbar thawan ke Myanmar arngut kinong kit jingkit bat arngut ke badai pet ya ke speedboat gila syak rakbor ha ke dekot ke Arakan Army kat ba ke dangdon ha ke lenti na paletwa ke badon ha ke jella chin ban lecha kyuk tau ke badon ha ke jella rakine ha Myanmar. Kinong India ke bala syak rakbor kidai ke badang pentrei ya ke projek Sinasurok Kaladan ha Myanmar. Ha Manipur kumba hendriungut ki brio bakan thup sanmut ki pulit komando kila mensau ha kajing betaibom ha tanggal bazar ha Imphal hinin minstep ha kapur khandai arpo u officer jong ki pulit u yato bana pedeng ki bala mensau ki kenthup ya u additional superintendent of police operations jong ke Imphal West district uwe u sub inspector SI angut ki assistant sub inspector but uwe u rifleman Nalor kini ladon ru uwe uri paiba ubala mensau hakaching betaibom kabala pencot penpraru yakikat tu kat nitali kikali. Ya baru kibala mensau lapin kitno sa hospital na kabenta kaching sumar. Ka child line uwe not kandai pra kan penyar ya kaching tray jongka sasha ke Southwest Garo Hills district bat hakabiadai bat kane lapin long ya kaching lang bat kinong tray jongka lambat kisang tray mon ngobha hakabala penya do deputy commissioner Uram Kumar S ha ampati dangshen hakabawanra ya kini kaching tmu jongka child line ban penyar shushu ya kaching sakri jongka sikasantali ke district jongka Meghalaya bakan top ya ke Southwest Garo Hills Kalina Basu nongmi khamat jongka child line Kolkata kala pensyai halo kaching trekam jongka child line kabalong katanat trekam bakongsan hapo katanat women and child development jongka sokar pedeng kabadan ya ke free emergency telephone bat kabaa jingya daru ya ki kena Ino ikana ibadon ni yakendo ikijing ila ban phone shaung number iway not khandai pra klemdon kam siu pisa AA. Ka procession Eucharist jong ka Shillong Archdiocese ka bajulong manlakasnem kan long hakishipau tarik menta ubna ha Cathedral of Mary Help of Christians la imkra Shillong bat katkum ka jingkular jong Archbishop Dominic Jala SDPDD belaklatno u Eminence Cardinal Charles Bo u Cardinal jong ka Myanmar unwan ban pinya ya ka jingkinya mas kabanlong hakapor shipau baji menstem Saungut ki bishop jong ka thanjate lamingi bat ki wede ki lingdo niam kinya don lang ban pinya ya kamas kijiya procession kan long hakapor shibaje shiteng no phaisngi kinigade ko All India Radio Shillong ka bawan lam chapi ya ka khubor ka Brahmaputra Pushkar bat Sanskritik Mahotsav kala sedang hinin kesengi harut kawa Brahmaputra
ka pushkar mahotsaf kadai ka tamasa balapan long harut ki khat art le ki wa bahe jungkari shisen manla ka khat arsnem bat kane kadai ka sin ka banin kong balapan long ha asam kani ka tamasa kala plelat ek jing angno jong menteri rang badu Narendra Modi ban pen urlong yak ek Bharat Shrestha Bharat bat kan long kum ka jingking ka bapinya so hapdeng ka thanjate la mingi bat ka India ba shathi la ple yakani ka tamasa do menteri rang ba ka Assam Usabananda Sonowal kipai renget ki bana shaphang shathi jong kari India ru kilawanya shimbanta hakani ka tamasa ka banne khat arsingi Usonowal hake jingkran play jong ulaong baki bakum kini kita masa ki arab pan pen klanya ke jing sngaw ya long kawai hapadeng ki chat ben riu ba pher jong kari lakhmi lenti ba palat san phawajar mut ki pukir na shabar ka Assam bat da ki lakmut ki priu kinwan ya shimbanta hake ni ka tamasa UPS Sri Dharan Pillai ula shimte hnen kasngi yaka kam kumulat jongka jilla Mizoram haka bala pensmay do Chief Justice jongka Guwahati High Court u Ajay Lamba Haraj Bhavan ha Aizol haka por minsngi kibala don lang haka jing pensmay u Pillai ki kenthum ya menteri rangba Zoram Thanga bat ka kan hon menteri jong u kinong mi khmat shaka yeng doba thawan ka jilla bat kinong mi khmat jongki seng sang parthai ba pher Ka North East Network ringkat ke Trailang bat katanat pulit jangka West Jainta Hills District hnen kasngi kila penlong ya ka program halor kapang Life Skills and Personal Safety Program for high school students ha District Library Mintong Jawai kajing tmu jong ka program kalong ban penla ek samla bakin nang ban buram melade ban ri la kalong renyang hakarukom ka babha bat ba itanat kumnu bakin nang ban shimrai halo kajing im jongki bat ban kenteru ya kajing long adakar ha kajing dai paralok uba lakadors im SP jong ka district ha kajing kren jong laong bakalong kalat ka babha e iwei pa iwei ban nang bat ban tip sapang kumnu ban ri la kajing im bat ban hikai ru ya kiwei Kinong ajing hikai ki kentup i Dr. Marba Biangs im i Aldrich Nangnong nak Martin Luther Christian University bat kiweti. Ka District Disaster Management Authority DDMA East Khasi Hills District ba kalapenlong hnin kasngi ya ka program ajing hikai ba shisngi nakabanta ka District Incident Response Team jong East Khasi Hills District halor ka Incident Response System IRS La play yakani ka program da iba MB Tongper ADC bat Executive Officer ka DDMA Shillong ha ka jia don ringkat iba HML kenta EAC jong East Khasi Hills ikong Pilamba DDMO US Bordoloy DM Consultant lambat kinong penya district na baro ki department ki bede bat kani ka kam ha ka jingkran jong uba tongper ula pentim bakat kum ki kendon jingpitha jong ka National Disaster Management Authority NDMA kalong ka badon kam yakaway pakaway ka jilla bakan thaw laka jong ka Incident Response Team IRT ka ban kam kat kum ka Incident Response System kanang ba enla ban pinya bet yakikam habawan dan shop kibor kamaryang Unoyalam kasen Congress ubalongru udukat jongki yang dobar thawan Ujairam Ramesh hnen kasngi ulong bakijing persa jong kaseng ya Citizenship Amendment Bill CAP kamdai namar bakadai kaseng kabadon hakalyang persa henrai bakadai hi kaseng kabadon nongrim kakanhon basanwat kitkat jong All India Congress Committee AICC balayalam da umentri kasokar pedeng bamenshwa Ujairam Ramesh kalalet jingo ya ka Tripura hakaba kalaya kendo bat penlong jialang bat kinoyalam jong ka Pradesh Congress Committee bat ru kiwei kiseng bat yakren halor kimat bayadai bat ka National Register of Citizens bat ka Citizenship Amendment Bill Kapto kaniko kubor kalakut kablawan chapinak All India Radio Shillong akapo prabaje nginyaso bat ka Daily Station nakabanta ki kubor kanikadai All India Radio Shillong